Fitalai, o te manatu lea wa mai pale au le talinga sua mo tenei, a malo whaftai lau fionga, e mai se foi le tatou ofisa mo le tamaftanga o le nei tai au. O lo o amania pia le lei whanga solo o le tatou ngā ruenga, mai iai foi le manatu o le avave mai a tatou tauromanga, ia so solo ai lava le tūlanga le lei o lo o iai nei. O te tulai atu ma le whaaloalo lau fionga e whaatu le lafo. Ina ia whaatatia ese tu lafono tu mau tolusu malua. O le suia a tātou tu lafono ma le asofono le nei e whapea. O le a whaawau pea tātou tauramanga se i aulia li tu lai tasi le uli nei. O le whaatatia ese lea ma tātou toe tau au fia i le tu lai ono i le afiafi. Ma whaawau ai se ia tolo pō i le utu la e se fulu i le pō ana nei. O le lafo lea ma le whaaloalo lau fionga. Luina lau fionga. Siri po la whamaunia lafo e whingalo e sau nomani i oe. Yo. Au ese le ai. Ua manu malore i oe. E whatati ese tatu ngā ruenga mula malolonga tai au lo sau noa le fionga le minstau puna ofa natura ma le sisio manga. Tat foi tau foi tau sala nga su maru me leo tapa ma fa lolo fionga mista tu le mai fa olo sauna A taila fionga le fon fitalai mo le avano tu fa wa wa se fa talang ia mo foi le sauna le fionga le li sui Palemene mo le toile nga fa taila fionga mal tanga wenga wa foi se fa singa malosi le sui malu le mo fono e me se ali imet mai tai o faululunga o tanga luenga lo fa peona tatuaina la tatu Fonotaga no fionga ile fon fitalai o la toi fa ilo se vainga peona ye inisio manatu ile tulanga le se soso animo atina e tautu wisi o tangata fa mai mai fafu peona fa ilo la fionga le fon fitalai tu sa mai le 10 miliona ta la sa fa alu i tausanga o tona e sosoani ai lea ma mo tatou atina e tangata whao mai whafu e ui le iai ni tatou turisi o ni tangata whao mai o na tapuni o tatou borders. Ile o mai la ile nei tala tupe lau fionga pe ana whailo i te tono le tatou tala tupe le 1 miliona le ta o whape o pa u pe ta iane lau fionga pe foi ona whailo ile fionga ile teitai fono o le komiti o tupe o lo ia ile 10 miliona mai le tala tupe le tausanga o tuanai ele in whai ona whaatino ina ona o nisio o le tawhinga o tatou borders lau fionga e whaapopo foi ia i te tono le tala tupe ile nei tausanga pe en whailo foi ile fionga le teitai fono le 3 miliona le ua whamatu atu i le Samoa Business Hub o le avanoa le mawhai ona talosanga aia tātou pisinisi laiti me se lava foi nisi o tātou atina e tau tuwisi e fisosoani ai le toe amatalia ma le toe tapena ina o lātou mataanga ia o lātou pisinisi o beach fale ma vaeng whapea i le toe foi tala ina ia o tātou borders whapea foi le sosoani e 5 miliona o oto atu i le DBS ina e mawhai ona au tova atu foi o tātou pisinisi e la vea i ma tātou pisinisi tau turisi e mawhai ona sosoani ai le toi tapena ina o lātou ngā luenga e meisi o le talaina lea o lātou whaltai malo o ati nae ma vaenga whapopo lau fionga i le fongwhetalai whapopo ia i lea vaenga ua mai anei ona sainia i le wā le tātou malo ma le malo New Zealand lana fisosoani whaawau. Tusa lea ma le whātesi ma le 1 miliona New Zealand mo le isi tolu tausanga. E patino lava i ati nae ma le whaalileia o le tamau ainga o tangata tā whao mai whafu. Ia o lea la ai whapopo ia i lea vaenga le tusa e tasi tesi ma le 3 miliona tā la mai le malienga i le tausanga o tuanai.
ele mfai foi ona whaongaina uma ona o tātou le tāpuni o tātou borders. Lau fionga ona whaopopole ia o le tātou atinai. Fonotaga. Te e tūle mai le so yo whala taim sam tau o le sim tau po. Tei rau fionga de Fonotaga I mo le avanoa. Le se manatu e whaalawe le saunoanga mātango fia le fionga I Minster. Ranga le saunoa le fionga I Minster e 10 miliona ia maritero isi tupe ia e le I mawhai o ngā whaonga I le tausanga whaare tupe lua tasi, lua. Ar fisiri e fia, fisiri atu le fionga I Minster. Pea I se awa le au mai ai tupe na I tono le tātou tala tupe re whanga solo nei pe o tūlanga māsan. Man whaalo ap. Ia, sano mai rofi o Minster. Paftai lau fionga le Fonotaga e fia tali atu lava. Ai langa le isau no I sui le I lana sau noanga lau tele. Ai ale au tam whai pea lau fionga e watu pea se ata. Lau fionga I Fonotaga. Te pe le ho kirkiro ko I pe le ia fia sau no. Ia o tumu whaalo alo. Ia, lare. Ai a tonu ai e se ser mai tau le fionga I le in Minster. Am tau tonu ale sau launga ai. O le pa uo le o le paketi ale official tourist. Sano lo fi o Minster. Paftai lau fionga le Fonotaga pe ona watu se vai o le au tam whai lo atu tūlanga le pe ona tā ua. O le ua umana whamanino fo I le fionga I le taitai fono o le komiti o tupe I le waenga ia walai ona iai waenga I le mwhai ona whaongaina. O lo iai fo I tautonu fo I o le tele o fionga I ali. O matamai tai o tātou Palemene nei. O e sa Minster ma o e o lo se e fo I tofinga o Minster. Malam lama le I vaenga le ia tonu fo I sile fia le fionga le li fai pule wa sa. Wa ia fo I mtanga luenga le IPC. Ia o tele o nisi o tupe faal a tutoe. O no ngā luenga I le mwhainu whaatinu. Ia o leo lo whaase e mai e whaawau waina ai a ngā luenga I na I mwhai ona wha mai aina. I lea tausanga ai ese mai e le tala o tupe. Whaatatau lava o le tausanga nei. O le peona sosoania. O fionga Fonotaga. Ia, te tūle mai lo fi o Firi fia māmalama I le tūlanga lea. Ona pei e te I fo le whaalongo I le whainga lea e sau no I la fionga le Minster. I mantua fo I o tala whaatau tupe o le tausanga whaatupe tua nei o le tūlafono. E mai whaapili tono le mauta. Ona pasia la I o tūlafono Appropriation Act. E whaatūlafono I nei whaonga I no tupe. A mai ala tausanga pele I mai a foi. E whaiwhala toi tūna I la loa mo meo supplementary. Po tala whaupopo. A tele ho isi mtanga luenga alaile o lava la tu seli lamina o mia la tu le seli. Whaongale le tātou supplementary whaasafua atu ai. E isi mtanga luenga lamina o mia. Ale yo ile si tala whaatau au tu o tupe. E whaatula whono inai o le lau tātou saunga. Lau me le pili lea. A tātou pasia loa le mta upu nei. A vea le mtula whono. A whainai leo mai I tupe na. No no wale whaatula whono ina whaonga ina li. Tausang whaatupe le la lumnai nei. On mawhaonga nā pisi. Wa tupe la ia pe whoninga mai ele I mai an whaonga. Ono COVID. Ia mai si mawhaonga. Ai te tauna mai. Wa whai u tausang whaatupe. Ntoi foi uma leo tupe wa uma tula fon. Ntoi foi uma leo tupe tono le official tupe. E toi whaatulanga mai lalo le pili. Le ala wa mai la Appropriation Act lea. Ia, leo maua le finangalo. Pele tulanga le fi mamla mai leo maua lo finangalo. E ai ngā matisiri le pe sile sui le tom vai nei. Ia. Te tonu le tau mai tau tuanu fua. Tono le walanga ia finangalo sui te tai ono launga al Minster. Ia, e hoi manatu. Ia, e le o le lava ua. Tali manino le Minster ia le tūlanga o mea na la ngā le teimi o sauranga. Me lea, ia. Lau whiunga Minster. Whiunga Fonotaga fi whasau ina teimi o le Minster. Tūlai malo ngang whalalo pe ona e fia maramlama fwoi sui nei le e fwoi whalongo le tūlanga le roll over. Ia le tate sa e lau ngai. Ai o le tatou te mai tau uma
Pe ona tau a whapea o tau whainga whaavailena. Ia, o te whamaru Ia, o ole. tu sui. Ia, maria e whina ngaru sui. O leo a o mai lunga ne ia tau e le tile salmo ia. Whapupu, whawhaingo fie e tatum tau. La tau o fu na langa fu i me le to tile salmo ia. Me le sau no lo whiunga minsta. A tai lau fionga le from E Fitalai. tō whamaria lau a whionga whongutelai. Ona tā pule sau la unga i. Mai whalo ala. Sau Tau no lo whanga whiunga isi mi minsta. tā upu mai tūlanga lau te. A tai lau fionga from Fitalai ia la tau toa tūlum tā upule le fionga le. Minsta tupe whalau e tele le waenga lea. Ai ta whanga solo. Lau polsanga. E tu sama le peon whailoa. E tu sama le 1 miliona le sosoani Samoa. Miliona tala Samoa e tu sa le sosoani lea le malo New Zealand. La mwhai ona whata o toa tu. Sosoani fo i le atina i le tonu le tonu tausanga. Sosoani e tātou atina e tau tu risi. Se mai la ia ta tonu fo i tasi lea vaenga tāu o le tātou se leni u whamtu o tu i tu malo. Pe ona iai fo i le naunau tainga. Ta pena ia tina e tu malo ia tonu e whao e eini tu malo le a whainia la tu whaltal malo ia po nisi fo i o mataanga. Ia mwhapea ona fo i whao popoina fo i selen. I selen i o lo whapea ona mawhai ona whao ngā aluina ili. Tātou a tina e o tangata whao. Lau whionga le whonwhetalai ona whapea lea se whamtalanga. Ia e tuspe siria ma le 2 miliona i le 3 miliona se tupe a whainga atua. O le a whapea ona mawhai ona whao ngā ina a wā tina e tau tangata whao mai whafu. Se mai lea lau whionga i nisio sili fo ima atunga lunga o le tātou mauta nei. Ia po le ale alu i luma o le tātou atinae. Ia o tele lava fuafuanga le pulenga o tātou tangata whao ina ia le ngata whalau tele ia tangata whao mai. Ia au porkalame fo i whalau i loa ai. Ngā lue whatasi ai manisi fo i o alom whanau Samoa i loi whafu. Ma tau ua ia mwhai ono lātou ngā lue whalau i loa Samoa. Pei foi ona saunoa le fionga le teitei fono le komitio tupe. Ia olo ngā lue foi le pulenga ia manisio tātou au taalo. Whapei o le tātou au lakapi. Ia le ngatai lea o au taalo foi olo au ai atu mini games, ma Commonwealth Games. O nei vaenga uma ua tau mwhaile le pulenga. E ngā lue whatasi e whao ngālo lātou awanoa le nei. E whalau i loa atu ai o sio tātou atunu ui atunu i whafu. O le whanau nau te inga foi lau fionga le pulenga ma le nei sekta. O le ngā lue ma le mtanga luenga o MWTI. Ina ia mwhai ona whaatele ina ni flights. I sau i tono Samoa. Ma awanoa mwhai ona whaasala wai ia tātou awanoa e o mai ai. Ia le ngata le Teleoni Airlines. Ia tele o awanoa whai ona maua e o mai ai ia tangata mai whafu lau fionga. La fionga fong fetalai ona o se e mai lea i le mtanga luenga o puna oa whaale natura ma le si o manga. O le a amata atu se vaivainga lau fionga i le taupu sa la ngā fo i awa ia tau ele le ngata o le tulafono o le LTRA ia nisi fo i o talo sanga na whao o ina mai ia mō whanua wha le malo. O i lalo nei al malo, e awa noe whamatu o tuai mo ati na e tu malo ma fioanga. Lau fionga i le whonwhetalai, ia ine te iua mau ese tutuila ma ape i le tulafono o le LTRA. Ia o iai foi le tulafono foi le a tātou o le Customary Land Lease Act. O le LTRA ia ia patino i le lisina le o freehold land ma tātou custom o ia ele la vea i tātou customary land a le stala o le tātou tulafono le o le Leasing and Licensing of Customary Lands Act 1965 le ana toe ilo ma toe foi lauli liu le tausanga pe luafe sfurwalu le olo whamanino mai ai ia awala foi ia le whaatino ina pia nei temine o le lisina le o whanua
o whanua whaaleanga nu i mō pisinisi ia matangata fo e fialisina o lo tatonu o le tele lava lea lea lo whaonga ina nei le sina o pou fo ia le te sao o le po o le lisina i whanua whai ia pamu vai a le LTA o ia le soa ia manisi o tātou company o lo whapea na whaonga ina whanua a tau Samoa le temi nei ia au fiai fo i manisi o whanua o lo whapea na lisina whatino ino ai ati na e tau whalitali malo a le LTRA e pe e patino lava lea tu la fono mo freehold lau fionga o le stalaina lea o le taltonunga fo i lau fionga ia sama ua i sa noanga fo e se tasio sui ia le vaenga lea o le sainia e le minsta o lisi ia i lalo patino tonu le vaenga lea i lalo tato Leasing and Licensing of Customary Lands Act o le temi nei e o le whaatatianga o lo ia le mtanga albenga ia whaatala noa ma se ilonga ua mai a oma o na whaamatu atu ia pepa e maitau e iloa alatu i le whaamasinonga whanua masuafa le whaamautu ina o e ona ia whanua i le ala le whaasala lawina o se lisi a mai a lea ona ilo lea ma whaatala noa se ilonga ua i se malienga a e ona suli po e o iaile whaatulanga ino ia whanua ona whaamwhai lea ona whaatino le lisi ia mai o le tulanga fo lea lau fionga ia o le minister ina ona act as trustee o le o le puipuinga o le tatou watunu lau fionga iaile vaenga le a le pule o whanua e le i lalo le minister po le malo o lo oto pia lava i lalo o e ona le whanua o se tau mwhaile wha pula atu ia le tatou le vaenga lau fionga le lau fionga le whangtalai mau se wanoa ma di le fionga minister si tu lava noa le o am toi ale langa le sala tai lau fionga le minister e va tai foi mo le saunanga malmalama lau fionga e le tulafono le o le o manino o le ua i lalo le licensing and leasing i lalo o le mea le o te o le tutong o le lisi el fenga le o le lisi le e tutongi atu le mtanga luenga mo ia le ua le minister a le tutongi atu le o tupe le mtanga luenga ka wang fai sa o pele lisi e le va o le pele tuna po le sa noanga lau fionga alo waftai ia lau fionga minister waftai lau fionga fong fitalai ia waftai mo le whafsili a tonu o le tūlanga foi lea na ia i le tūlafono o le tamwhai lava le tātou malo ia se puipuinga mo land owners peila ia foi tūlanga ia a whai ale agreement ma saini ave sa o le tupe a ola ina le tutongia le lisi le tangata lea ia wale se rikosa le ale ainga pe o le vaenga lea o lo tamwhai a tonu o le vaenga lea na alai ona ia se vaenga lea e alu i tonu o le malo ma e sosoani fo le mtanga luenga e tuli i la tau e leo tōnia lisi. Ai o lo ia i tonu o le tātou tūlafono. Le awa noa e mwhai ona a ngā ia e o lo ona whanua e toi tuli foi. Ai o le tusai o le saunoanga. Ia o le a tau mwhai foi e toi silisila i aimtanga luenga. Po le asea wala e mwhai na whawhai ngofia ia e ngata foi le ina ia mwhai ona pe ona saunoa le sui o whale atalu. I le tūlanga le o le avesao i te tonu o account lease agreement ia. Ai pei o le aunga lava lea le wha moe moe ina ia mawhai ona pui ia tātou for i land owners lau fionga. Ia, wan saunanga lau fionga. Leu mamlam fwere, suma. Waftai lau fionga le whongfitalai. Ono se meile nisi o sui o le tātou maota nei sa whapea na whaatalo sanga ina, nisi o whanua o le malo. E atina e le ngata fio anga malalfanga ia au ngalwenga faifo ia wa atina e tatou tu malu ia faftai o le wa mau en tanga wenga nisi o tarsanga o fa o atu ia nisi na fa leo il mota o le tu lalo la fionga le fon fitalai e le ia le fa leo i ona ta pena le o le tusi fa o atu le tanga wenga e fa tu e faifo ona tu wa tonu ma fai ele lo longa ma fatino ia le
suesuenga a wale mana onga lo whapea na whailo mai tono le tātou maota ai nisio o whioanga o ima i tū malo wa uma ona mai ana wha o mai ala tau tusi matalsang o leo lo wha ngā solo ai nei ia le por kalami le tātou bulenga o le tātou fono le tātou land board. Na fionga le fong fitalai ana o se emaile le vaenga le sa. Fionga fong fitalai. Ya, malie lo fionga minsta se tu atu le fionga su manu. Ya fafta tu lo fionga mo la vanoa. Me fafta lo tali me la fionga minsta langa. Sa ranga fo le sa tu la fo la fionga minsta. Ono matu tu malo va mo tolu le in fanu. Petele a fionga tu taulanga la taulanga mai. Ale lau tali manino mai la fionga minsta. Ya la avakul kus. Le la wa ke kalima ya olo le kalima makopus. Fafkai. Ya, fa wa sa no ngalo fionga minsta. A taila fionga le fong fetalai. Ya no se mai le vaenga le o ma lo si fa wina por energy, renewable energy, ma sustainable energy. O nanta ua foi inisio. Sui ia por kalame foi po fuanga le tātou malo o le ata oto atu le fionga le li minsta lo fionga i mali PC ia tapinanga peita iane lo fionga fong fitalai e na wha ailo pea o lo iai fuanga lo ngā lue whaatasi ai tanga luenga le siosio manga ma puna oa le mtanga luenga o ngā luenga titele ma le mtanga luenga o tupe e tāpena ia se awala ina ia mawhai ele ngata ina ia whaatele le tātou renewable energy. Ia ai mawhai foi ona convert ia le tele o tātou fui. Waenga o lo alu aile tele o pensini pe o tātou tāwali. Ia o waenga o lo malosi aile alu o le tisi. Ia waenga umai e tamwhai ia mawhai ona whai titia lo tāpena foi le policy ina ia toi ilo ia mawhai ona tātou se e atu ona i le tūlanga lea o le tele o le tātou renewable energy, ia mawhai titia, ia tupe alu i tau o tātou eletise ma vaenga o malosi whaafowina o lo taunta. Lau fionga le fonga fitalai, ona o se emaile le vaenga lea o ia o nisio por kalame whaatino a le mtanga luenga lau fionga, pe on sila fia o lo whaangaso whaangasolo ina nei le por kalame foi o le toe to ina o le vaumatua. Ia le whaanau nau ta inga ina ia ngā lue whaatasi le mtanga luenga. Ia mau tātou whioanga mai tū malo mana ia toi to ina le vaumatua le ngata na o la au Samoa. Ia alea la au fo i tāua mo whaatoanga. Ia le ngata i leo la au e au ngā mo le puipuia o le tafi e sea o tātou ngata i whale. Ia me se fo i o ala vai. Lo whaatino i naili nei por kalame le mtanga luenga mai wha fuafua ina ia mawhaina wha asa fua uma ma ngā lue uma ma whioanga lo tātou atunu. La whionga nau se e maila ia i le vaenga leo tātou whasuia inga le tau pe whiona whaalia le ngata i le nisio sui. Ia lau whionga le whongwhetalai. Tasine ia vaenga tā ua i le tātou foreign policy. O le whailoa lea o awhianga o le tātou atunu. Ia masa ili fo i awala e mawhai ona ta pena ai le tātou atunu. E tali atu mawhai titia awhianga o le fisuia inga le tau. E le ngata fo i lea. Ia o le awala e mawhai ona whawhai ngofia i o tātou tangata. Ona nonofo mali nei vaenga o tātou adaptation ma mitigation measures. E te lea vaenga o loo whapea ona whaataltanoina ma tāpena. Ina ia mawhai ona maua mai e fo i soani a wāse lumanai male. Tātou tali atu nei vaenga o masuia inga le tau lau whionga. Ona mai ai lea lau whionga se folasanga tusai fo i o whaafisili ma ale sui malu le tātou Palemene nei. Whai o utuai se whaamtalanga i se o itu malo a ana wha. Whaaftaita pua. E taitonu o lewa amatalia le tātou por kalame lea le tātou itu malo. Lea ua maea ona
a matale tātou komiti ma o whaataoto fo'i tātou por kalame. Ia talitonu o le mai ai o le Fonotaga le Palemene nei vai aso. Ia vai aso fou tātou wheloa ia whaasavalili, ia whioanga taitasi o le tātou i tumalo. E whaalau loa ia mamau fo'i se avenoa, ia mai ele tō whāma le whaautanga, a wā lava le fuafua ino o tātou atinai. Ia maua se lumana i manui au, le whioanga i tumalo, ia mai se lo tātou atunu. Lau whionga le whongwhetalai o na mai ai lea stala, wātulenga ang whaatai, ali imata mai tai pule o matanga luenga al malo lo vai malima ia ile tai toi no le tātou atunu. Whaatai fo i ia whionga ia li imata mai tai whai pule sa whapea o na whea le neimatanga luenga o na le nau ta inga lava ina ia maua se le lei mo se tātou atunu. Whaamali atu pa whai ua le whaamali ina lau whaalongolongo i nisi le tali o nisi o taun whainga a le nau ta inga o le tātou ngā lue whaatasi a iei fo se vai o avanoa lava le ofisoa tātou te wheloa i ma whaasoa ai le a fo se vai ngai ma whai o nanga tautua ai i o le nau ta inga na lo nei tangata me se le tātou whainga malo whaatai lau e whionga i le whongwhitalai mo le whaatau ta ina o le tātou whono manuia Samoa. Ua whamalo, Samoa, lau whionga le Minsta, o puna oa, Fonotaga, si manga, ia me se fo turisi, ia, ta tonu a lewa e ta pui ama, Samoa tulang whawai, malo ma, me se fo fuanga, arol mamau kapineta, ia, le ta tonu leu whamalina, fo sui mamalu, malo ato whawhaftai fo ile, tani me fo i imtau fo sala ngā sui mamalu on Palemene, ia, malo a sai, ia e whaatai fwoi lango mai in fo wa pean silfia ia le tato tu la fon tu maua na o mea sa e la ngai au sau no le lavo tenu fo no fo ma me u ma no tu sau no ia manino le len fo fa pu e fo tato taimi ia man tu langa o tato fo inga ina ia fa fengo fie bele ia lau fionga le mistao sotenga ia me se fo mo fono Samoa lau fionga. Mo le atu le nganga whawhtai. Nei tu maloma le sunga whono le tai au i le lo whionga le whongwhitalai. Mo le awa noa ua tuina mai e whaisi sao le nei tu malo. Ia i le tala whatau au tu o le tupe lua whelua tolu. Ia me se fui o le tala whau popo le tupe lua tasi lua. Lo whionga le whongwhitalai le upu whamanatu le asa nafi. Tusai o le, tuswhaitau aso le whakasa. Whaatino ino tiute. Lona winga, whaatino ino tiute tau awe. Whiwhia i le nei tae au e lotu tele i le tima inga, ma le whisosani whale anganga. Sa tātou mau i le aso nafi. Whaatino ina tiute tau awe, tuso le whina ngalo le tua. Ngoai whaatulou ma whaatalofa le nei tu malo. Pa ia o le Palemene le nei tae ao le whiolau whionga le whongwhitalai. Sui ma malu le Palemene o Samoa. Ale whio le whionga le whailau tusi le fondo. Ma malu lau whai ngā luenga. Whio le whionga le sui Palemea. E la vlea wa le whionga le Palemea. A whio mi stal kapineta. Mi stana ngolango. Al pa ia o whauru lungum tanga luenga lo tatu. Mafuta le nei tae au. Pa ia la vlea wan malo. Al wha tā puai. Whionga le whamsun sili ma presidente whamsunonga. Ali ima tamatai whamasino. Ale whionga le stala man mamalu lo ofisa whamsunonga. Pa ia o le tawhatolu whawhitau ngai o le malo Samoa. Al pa ia o Samoa lo nā tulenga. Le whio lau whionga i lau mamalu le malo ma lau masiofu. Whio sui o le whono sui to whia ma lau whiltua. A whio tama a inga
A whio aingo tupu, aingo papa, aingo nofo. Ale nofo a pule. Tu mua ainga i taima le wao fonti. Whatulo tapu ainga laing salvi. Whaurulunga e kale sia fia o lo no manua wa Samoa. Ia i to inama lo lawa fono e kale sia mo to faltua tulo. Le whangalo ina le motu sai. Whainga ma lo tule manua. Le fiolo fionga kovana malau ka peneta. Fiol presidente mal moto senate. Ale fionga fongtalai mal moto sui. Ia la vlea wal falang fulu. Sua mal vai fanoi tu au mala tau. Fo mai tu langi sa ole male lau niu sa lua. Ia falang fulu. Al tapo ingal motu sa. Le fiol lau na amtas. A fio fatu il motu la al taito to il falu. Upul manu tele. Ala ufai ngā luenga tofia le tua lo tapo ia fai vau. Fai ngā malo tuina manua. Pa ia nao Samoa lo ta ui maa pelpele malai te whau. Tulou. Whio lau whionga whong talai. Fia whailoa il nei tu malo. Sio tu malo lo tofu tapuai. Le whio la ngafa la lo nofo. Alta wanga i sese ya whale aliri. Solo sunga toina. Sute te fono le kale sia. Pa ia lea wale. Aing sa le vi. Lo talo le amar po wal tato I tu malo. Al pula na lua I sa hom te mai tai faltu matos. Man ma lo sol tato I tu malo. Malo ta pua. Fa tai talo. Lo fionga le fong talai. Tau mo fai atu se sao le tanga luenga. Ngata le official fono fe lo tusi. Ma le official fono Papel mtanga luego sota inga fam talanga multeknos pul fatonu e maisele au nanga fa falmeli fi la valenita ao tu la ia e moli se to fa tupu matamali e lo fi ta tu nga ia le au nanga fa stai va toile fiong mi sta tu pe ele I se leo ele fai ngofie ne yaso o le tala le tupe mo mole nei o le atol nino foi mai mane tua ya le talo fa manatu le faola fo ai tau mafa te tau maraso lo fiongol fo talai tau mafa o mana onga le nei vai tau Ile lulutu fa mai ma le teleo tulanga o peo na sila fia le pa uol te mawaing tato sila mea te tau mana onga te tau ma le aso o whiongol whangtalai o le taimi o le atua tato te whasoso te tau tali o tato mana onga lele tuso le taimi o le atua Lau whionga ele, whongu talai, ole, I le tūlai mai ole, whai ngā malo. Tele I o tūlanga le lei. Pe tae, olo iai whaatasi mani tūlanga e ao na wha le leia. A mai se lava lau whionga le whongu talai, I le tūlanga tau se leni. Tele se leni, sa whaatino ia tina mai se lavel tūlanga tau whisota inga. La mātou wa ai, al whainga māloma le tūlai mai, ao na toi whaatūlanga, whaata oto se le lei, mo le anga I luma. Lala lea sa ta pena ina I whainga whawai, e lima taita ina ai, ngā luenga whaatino, ane nei mata ngā luenga, ai mai se lana industry, mo le anga I luma. Sa whautua ina ka peneta, ina ia toi sila.
Tanga luenga fsota inga, le ngata ia le leila access. Ai mise lava ia onga. Ai ia feso soani, ma fa ma avenga. Ilu tātou atunu. Lau whionga mai a pasea ele. Ka peneta maua lo whanga solo ngā luenga talwhengai. Ile tūlanga o lana IXP. O lea ngā luenga o le Internet Exchange Point. Pe iau na sila fia. Le teminei a efso ta il Facebook. Ia e te anga ianga i Amerika e toi anga i mai ai ona e talanoa le e lo usua fai pule ole. E le usua min staff. Sisio manga. O le mamao na o le taamilisanga ale internet. Pe a whaalu le meo lo i te minei. Lona winga, o le traffic le te fio i Amerika mai tu fio mai, e tu tongi malawa lau fio. Pe tai o le IXP le nei, uma ona pasea le, kapeneta, ina ia whaatongo fie, mwhawhaingo fie, connectivity, ai maise lava ia onga. Lala lea lau fio ngā pe ona, ai to le tasi nao whainga whaavae mua. Tau ma whai i ai, le whainga malo, matali ai i mana onga. Le ngata ili tato universite, ai maise le mtanga aluen, o a onga. Ina ia whaafai fie, ma tau ngofie. Lau whionga le whongtalai e le whaingo fie le atulanga la XP. Ona e te tau ona iai le malienga au tasi. A tato company telefon. E ma whai ai ona wheso tai te tonu i nei. E le anga i atu whafo. Whaftai ai tato company e lato whaurulunga. Ya, mo le fa mo o talia. Ya, le fa to fa la inga kabinet. Fa tino le tulanga. Lau whionga le whongvitalai. Ona pea ona o ta ua le tā ua le tulanga o le tato school connectivity. I whanongo longo tu toa ele. Saunanga whaipula le mautala u whio. Ko ese le nei Fonotaga. O tau le aise se toi la unga le school connectivity. Masalo ai o na ofisile atu le. Mista o angopo le alma o tupo le toi la unga se school connectivity. Ai whawhitai atonu ai ua. O tali se mana onga. Neim tanga longa. Peo na ngā loe so tau ai mole. Tau au ai male. Tanga longa wa onga. Peo na sila fia. O lo ua whanga solo nei. Le whapipi ina o tātou satelite. Ia onga se lau luas fu. La whai a onga lau whionga. Se lau ono valu. E leo tu ua i tua onga i e whasu valu. O lo ua iai whananga luenga fuafua ni tanga longa. Ina ia whaasopo lia a onga umare atunu. Leo lo ua ngā lurua e le nei taimile. E le tātou school connectivity. Se temi o utala noe le konkalate bai pile o le paule nao le vaenga sa sau noa iei niso sui. Ai ile tulanga wa iei lau whionga le whongwhitalai. O lo ua whatuina fo ile task force. Mo le school connectivity level nei. Le ngata ia le leile, le connection ia aua nei toe, motusia le connectivity au. Ia te pena standards tala whengai. Mo whale a onga umalawa e ao o na whausia. Ia iai te tonu ma le whisota inga. Ai le ngata lea. Ia sa ili se leni, ma sa ili resources. Whaatupe ai, ma whaatino ai ngā luenga nei. O ilan tōmalo i tono le task force. O le mtanga luenga wao. Ma le mtanga luenga o whisota inga. Ton se temi, ia ona. Awai mailea ma le mtanga luenga o tupe. Ia i se temi tala whengai. Lau whionga le whongwhitalai. Ona, ua o mai lea ile tūlanga le konkalate pe ona tā ua. Ole mea manino lau whionga. Ele i titi whawhi tā uli. Sa iai ile tātou school connectivity. Ele o le connectivity whawhi tā uli. Le whawhi tā uli lau whionga. O equipment sa whaonga. Ai maise o le tele o isi au. Ele o mwhai ona meet le connectivity o loo watu. Male mana onga wa onga. Lala le sa whaonga ia tātou satelite. Ona o le tūlanga mana onga wa onga. A whaonga le tātou microwave pe on si whia mauta. E au ona, konge toi whaia me o network i tono la onga, toso le wire, konge ki uma ona. Tat kolisi, e te tau ona konge ki uma,
potua onga te tasi. Whatasi ma le library, ma le office o le pule, lona winga, e mana o mia le internal network ale aonga. A o tatu primary school, e mana o mia na koneti le office o le pule, le office o whai aonga, ia ma le library, ia manai potua onga pole ia 8, ia 7, ia 6. Pe o le winga le na ese uma mana onga o aonga. E le mawhai o na whaamalia ina mana onga o aonga te tasi. I le tatou tupe i titi le sa iai. Lau whionga i le whongtalai. An tatou sa ili le tūlanga le na. Lona winga to e tangi tu fo le tanga luenga i sesi tupe te le. Pe tai o le whaonga ino satelite. O le ama whai o na whai le wifi i le aonga atoa. Whehala vale potua ango te iei. Whaonga ina mai na. Pe o le nganga le nāla o whionga. Le sa, iei li tō whānu, kāpineta male, ina ia whaonga tātou satellite. As an immediate solution for ia ele tele whawhitau riolo iai. Ile tūlanga kongalate, whawhitai ile. O ia tu mana tua ia, tonu le tā ua leole. Au nanga tātou ulum tanga ruenga i whawhawhunga toai. Sau nanga le mota. Tua ia la unga seseo. Minister motai ai se matu tu malo e whangaloa. Na unga e tala noa loa le whai pule i tūlanga o tong fitinga whawhomai ma le tūlanga waila au ma le tūlanga whapena. Onu whapena o lo o awa noa ale university whawhoia o ngai whawhomai. E ile taltonunga. Ama nino ale se tūlanga swavitauti. Whaingo fie foiona malama. O le tūlanga na il kongalati. Pea o nisi le fie le anga e merwhainga malo. O le tasi lea o tōtu ngā sa iai o le le wau o le connectivity sa iai. Sa whatino ai le ngā luenga le whainga whau whaile nā taimi. Ina ia whapipi uma satelite nei nungo o tātou waonga. Pei tai Tem taluai, ia, sa ele to far kabinete tu te tala ese. Le tulanga la le na ia. Ia, o le tu te tala tu fa piru, msalo le silfie. A era tu va tu se me fo va pi, la tu fa pi fa ngofie. Ai o le tu te tala la le, la lo ma tu fa piru. O ina ele fa ngita. O ina le ele extra cost. Al con galate. A o foi ele mo fai foi ona so na tu o isi con galate le ngalwe. Awa a sau con karate mana satellite. E te muso e sauris con karate whapi. Ona e tele e lato e whapi o malepi. Le ala lea le tūlanga o le managing o le vāma con karate ma le tau mo whai ia le lei ma o mai se tau mo fi. Ai mai se con karate le e se furu lua masina lona vainga ma le maintenance. Mea lea la o whionga le whongatalai. O le nganga le nā. Ina ia sila to fa so te tau tu lango ia ile ai aua nei ia nisi extra cost variations e tele ia mo tato con galate male la ngang fa lalu manatula le nei tain ia o lo ua ta pua i male la ngang fa lalu ia il con galate male la to nga lunga me se lo so onga man tanga lunga ina ia fa mai e se temi vave ia tato wa onga fa mo monga ia ina ia fa tino ia so ta inga tonu mo tatu wa ongai se la won so malval te tasi o vai fa vai la o fenga le fontalai ua No fiunga le, o fitalai. E me lava lau whionga le minsa se. Sa e la ngai lau launga, lau whionga summa. Lau fiunga le fong fitalai, o tasi le mta apuna u la ngale. Ia, tano. Kon karate le, fa monmone lau fiunga. After tele lau fiunga le minsta. O mtua manino ale forsanga lau fiunga. E au ngala wal fa mo o lau fiunga o no le fa le o tatou waonga. Te tono e le mwhaiona o ieiso manatu stay mulmuli. Nga ngā ruenga ia na le whaatino ne. Tali mai le stolu i whaatau sa. O na u whatua a tali lea i le whaalele o so manatu. Al tupea lea le on se lau afe lea na ta ua hui lea i lau fio. Al mena na muso e ai whalau tele lo man.
Pe fia ni fale o le, pe ni mauta whawhenga le, ta tala mai a satelite i, toi ta sui. Wa leo te wea tutupe le onu se lau afi. A whape lua se lau i satelite o le la ta sui. E o te wea tu le pili e alu i le tala ina. Ta i tolu afi, pe a fua le tupe lea, na ona na i fisili atu i lau afiong. Ia e pe o le winga leo le, le sa uta ua i lau launga, mana Tai, malo, tai. Ya, lo fo minsta. Aftai, Mo se no fa mo le fenga. Ya, fa sa no. Lo fo minsta, se tu le mel suyo. Salen. After mo le no le fenga. Fa ftalai. Le bo tonu la vale sa no anga le minstade. Ba anga le sa uta ua. Ila ulaunga. Le fa after le un fayon to e fa le le so ta inga le fa le anga so tu malo. Falsa fale o mo to fa fenga. Na to tala uma mai ame. Ana to fesili ma to tu malo. Po ila to no tau fia fa pingo me lu fale anga e batuli. Fa ro fa fia. Ale la mai tau atu sa no anga minsta. Fa me kapineta. O ila kapineta le fa sa me lu fale anga le foto fa pi. Ia fa after lo fia minsta mole. Fa mango manuia mole. Ya, Sa no lo fo minsta. No, vio mal fon fitalai. Ya. Se no le tu le mo mai le fa mai. Ya tu na fisili. Te tu le meno fo le minsta, tu le minsta. Ila von sit fiel bloketti nei. Ele se te mai bloketti. Ina wa mai ule. Na talata ina lo lomal fa ungol tato no fo ingale nei. Ile na watu nei vanga fa fai. E fata no ule mele so ani tono. A onga umale tunu. O leu sa no malama le fionga li minsta. Tele o tato tupe na lu melea. Luas ful miliona Amerika lesi bloketti. Se furu 5 miliona lesi poloketti, se furu miliona Amerika lesi poloketti. E o maltemine, na whainga tāna whatabili. A e na watula i mai kampani le nei le tātou te vevesiai. Na le 2 miliona ono se la wafe le tātou te vevesiai nei. Tau whesiri po whea ngai. A o le mau tupe nālu. E hai ma se mena tupe. Te la tau whatulanga tu nei. O lau mori mau. Langa wau nei sa ulaunga. E whapipi i me runga whalea. O ngā umau sa vai. Ono sumo tupu. Nal men tupu. Tala umai lalo. Tala umai lalo ai ave ese awana i whapipi ia se fe soani moa o ngā Samoa. Ona matou toi oro le toi tarsa. Ile nuu male komiti. Whawhena whai. Nā reina talia nuu mai tu malo. E ave runga whale whawhenga. Nā matou mai lo le tala mai runga whale aonga. Ai ave runga whawhenga. Se i maua pele service le. Peita, ia le ngata i. E umana whapipi i whale aonga. Ai tueta puni atu foi. E le mtanga luenga of sota inga. E auani whaola ina. Le nganga lea. Le uto whaafonga, leu whaasolo. Lau whaasolo mai sa vai. Toi ave uma mesa i lunga o whalo whaife au. Ave i whale aonga. Ona whaasolo mai lo lea tātou ia pia. Palu sumon tupu a onga uma ia pia. E ola uma i o malo. O le mele tātou vevesi al nofo inga lea uma nei. O tea. Ai tātou sila i le anga inga mo le rumanai. Le sa noa iai le fionga le minsta. E o atu le whai unga le tausanga nei. Ua ola uma connectivity i a onga. Ma le wha moe na o tātou malo. Le sa unga ni atuai nei. Ai so iai tātou te tiro lau mata. Wha whena compare le rua rono se lau wafe le whai mai nei. Ma le fia se lau miliona na aru e le se mentupu. Ia o lau tua lalo na. Ya, malo whaftai. Tunu ngā koe so minsta. Tu tale o malo, ia e whapenau na langolango wafo, ia lato wheng whawai. Ia si sauna mai lau whionga desu. Ia rei e ki tu lot fisili, hone sa fisili ai le ila ulaunga whalawe tele ele whionga le minsta. Ele tūlanga ele te enare tā ua le ni atina. On tua tā ua. E pawale mele sa fisili ai. O le procurement po le awardinga le o contractor le tender process. O tūlanga o le tauwhonga. E peo tūlanga le po le maleanga ia tua le o melisionu se lau awele. La se e mai sina wha mamla manga lau fiong. Ya, si tilo meno whionga minsta. Paftai, tai le whionga i suwe pule, me suwe le
sui tai tai, o tātou tuangai. Ia me se foi ar whiunga Minsta ato anga so soani le forsanga lentanga luenga. Se o tali wawea tuli te tātou procurement. Au tai lau whiunga, pēa ona tau whamanino tuli te miusola. O le tātou satelite na umon whapi. On atulai le sisi tulanga woman engage. Ia, ele vai whai al fast. Ia, ele taimile na. E toi whapi. Ono winga relocate. Lesa tar sanga i tender sport. Ia, I tulanga wha talwhengai. Ina ia single source. Pero winga lea. Ele fau le tātou malole tulanga single source. E mantua me se foi a suenga. Sai ai. Ia, tela o tātou lifi. Mo lifi ia, tela en single source. E fol single source ai e mo lori vai vo ile ali. Sa la si vai tau. E sa single source. I lalo ia te misai ai. Le Rick ia la fain, ala bebe le ngang na single source ia le fo. Lo mau at fartai lo fio Minsta, lo mau at single source. O le la wa awori tulanga single source. Ia o le mata wa to le teles company. Ele na tasi le source tono la tunu. Teles company em fa fon ta wo fo le ngalwenga le ma ko karate le. Pe ma fo nga le sili fartai. Ya. Ya, le Minsta ya. Te tu le velo Minsta nga. Aftai ona ole ta upule ole ua siningi ai ia fai unga gender sport. Le fio le taifono. E au ona taliatu. Al fa mal mangal ta upul nei. Pe ona ma dia sango e le tasi se tulanga wa watu me ta upa pe nei fa cinco sosi tono komiti la ta ufonga. E fua la le tulanga lea. Ile availability o me fa onga se polokeki. E le ngata le na ia a o company foi e mawhai ona la tau whatinoina e le capacity company. O le mtaupule le la ngā nei. Sa fua i le taimi vave i lalo le tato e sau i. Le ana au mai e le whai unga lea kapeneta. E le ngata o le whai unga ua mai whatino ai a o lea e iai ia equipment. Ia po o masingi ia sa ke like a le si company le umawa le avanoa lea. O no le waingei uma me whatino ai. Mantua le taimi na o le tato lockdown. Sa whatino a o ngā whanau i lunga online, i lunga internet. Ma o lea la tonu lea na whaavavaved whai unga lea. O na ave sa o lola i le company le o le wai e uma equipment. Au isi company, e anga waa fo. A o le whaavlavi. E yele taimi e whaatari e lato oka. E whaatino e le mata upu lea le whaonga ina e whanau a onga le taimi vavele sa tato lockdown ai. Ia au te la mata upu lau whionga sui teitai. O le mauangoango sinko sos, wa e isi mau meo mau ako la iai. Sa whaatino umalawa i le tūranga lea. E peifoi la on whaatino i le mata upu lea man whalalo. Malo whaftai. Tai lau whionga whonga whetalai, ia rau ngā tari mai la whionga Minsta o ngā runga. Ia e pe e mawhona turi loa. Ia lea whonga malmalam. Ia mawhona turi loa. Ona pea sa o vain whasala lau. Ngā tenda. Ele na tasi le na lua company na tauofu. A tele company na tauofu. Ia mea mawhonga na. O le lopo la leo tu e pea o so mo singo sos. Ia. Ia tele company ia pea whai e. Leo manino lo finangaro. Leo tūlanga lea lau whionga whonga whetalai. Ia. Lao sao no manino ni. Sao no manino le Minsta le fu lango ia. Minsta le kapineta. Ia. Le lavo manino me ume pe lo tu fafonga. Ia. Lo sa ili lava ile awala. Tau ngo fie mfai ngo fie. Matar fe ngai na taimi. Ia mele lewa malmalama lem tau fa wala sa no se ese ma lem tau pu malmalam. Ia, waftai ile la u se ese mal tau. Ia, pe ona sa no lo fiongol fonfta like. Ia, ona o mai le si fing fa vai lo fiongol fonfta lai el finga malo. Pe ona tam fa ya tu le nisa cabinet Minsta cabinet a fua le tulanga le ia le temine tu pe alua ia
ale mtanga luenga mai tulanga al malo I me tau ICT infrastructure services. Kata 5 miliona I tau sanga umma. Tulanga ia tato SNPH, tui tā 2 miliona. Ai foi tau ina I te tonu, ia le tulanga I services alo whanga TMO, I le vai vai tau, ai mai se leo, fui mu, a tu ulai leo nā te lenga. Te lea I o le se leni, lo alu. Me lea o lo iai le nganga o le whainga malo, develop pai le whainga whaavai, o le One Government ICT platform. Le nganga le vaenga le lau whiunga, le ngate whaasauina se le ni lana, I lana infrastructure services, ia po toi tapu e ai vaenga ono, toi develop pai le infrastructure ICT al malo. A o leo te lenga I le tulanga lona networks, o tulanga systems, data centers, o me whapena o le tele o le se leni o lo alu ai. Eo ai e tātou software o lo whaonga. E alua lantanga luenga ia. Eo leo le si le vaenga lau whiunga. Lo te pena I whaing whawai al malo. Tilo I vaenga lea. Le ngate whasauina se leni lau whiunga. Ai ia tapu e ai il tātou local capacity. E ano si la fia e muli mau ai. Nisa fontanga nei ai. I le eisa o ngaole. Vale tu lolu moto. O le leo le connectivity. Tofu tangata ma le telefon. Ai leo iai le technology talawhengai. Whaongainga. Me vole ngai, meo sa maua foi tausanga tuanai. Sa tala noa le tulanga leo le e-economy. Ia, fia e whailo atu lau whiunga. O lo iai te tonu I tātou atu nuu le hata mai. O le tulanga lea. Ai leo le leita pue, ma wha le leia atidi. E le masina o taluai pe le mamao atu. Sa whai ai le hackathon al Pasifika. Na initiate e tunu le fiti. Sa awai e toi tātou teams e toru. Mo le fia whailo. Tulanga mo team sa mo. Tulanga lua team sa mo. O le tulanga la lau whiunga. O luna winga. O lo iai le to mai I tātou atunu. Ai leo le leita pena. Ia tulanga mwhaing whawai. Ina ia lango le vaenga lea. E leo ma whaila ona tapu e vaenga lea. Pe a whapena ona a pe e leo ta oto I se leanga tonu ma se tulanga e tasi. Tulanga tau ICT. Mo le neima le rumanai. Nala lea lau whiunga lo waiai le whaamoe le malo. Pena ina se teimi whaalau iloa lea. Le tātou One Government ICT platform. O le lau whiunga whongtalai le swing whaavai am tūla whono. Lo sisila I le toi whaia le lei. Le tātou policy framework. E o ai le tūlanga le toi avatu tuo o tātou I service provider. E whaia le tātou infrastructure. Le si le vaenga o toi tilo le whainga malo I le tūlanga tala whaingai. Pehea o le tūle le sa o a matatu ai. Sisila ia le leile access, ma ia taungu fie. I le teimi nei, I le watu a toi tu o le tātou, o le vainga o le tātou gateway. E le o iai se tūlanga tu sao. E ma whai e le malo o na sila I tau talwhengai. Mo a tātou service providers. Ai mai se ela o whiunga. Le ave se whesoa swani talwhengai le malo. Mo a tātou ISP laiti. Ia ma tātou company laiti. O lo fia atia. Le nganga lea lau whiunga lo tuesi sila ilma lo. Ia e le vainga lau tele. Ia o tātou whainga whaavai. Ia matulanga I tātou policies. Ia mo le anga iluma. E leo pose lilo lau whiunga o lisi vaenga e leirona. Ta ngā ilma lo il tulanga lea pei foi o na yeile. Whaamumua le nei teimi tātou satelite. Ona o le sona le sa mo mai tonga, me se foi le sona mai manua. E au ngale whaipa, e au ngale microwave. A o loina tupu a whaama, a whaatia tūranga whapena. Tātou toi fo I aile. Le satelite. Mea lea e au ai ona iai a satelite. Le ngata mo le, mo so ta inga I teimi whaingata. Ia me se foi, ia mo teimi vave ona marau mi ai. Mea lea pe o lisi le vaenga e. Tale tuai. Ia, il tātou 5 sos, ia ele to o ia ele, tala le.
le nem tanga luenga ia pe o se o te lenga le ala o fionga le telefon o le fionga le fong talai i se tu ole mai le tu ole tato tanga luenga i le tu ole ofiso le fono la o fionga ia na le lua nai fai pule sa noa i lona o te lenga la o fionga pe ona sa no la o fionga le temi o sola il tato induction program atonu le sile vaenga e ao ai ona te whaatino le leili tato induction program. Ia, pe ona saunola o whionga e ta ua le whalpula whaleata, ia ili ta ua o le vaenga. Mai se foi, ia o le whamanatu ta ua foi, ia ale mo sui fono uma, mo le sirfia sa ta pena le tato ofisa, mo le vaenga. Ia e ona o sapu foto apasia tato talwhaltupe ia setema. Ia, o mele kisimasi, ia o mea COVID, ia leu umal tau sang faltupe. A leua, tau tol fin ngalo le, lau whionga fonte lai male pailau tusi, ia, ina ia tui ta pena le vaenga e wha mawina ait fin ngalo le whionga le sufi pule. Ia, peo foi ona fisilingia le tulanga le tato separation, ia, ma le tulanga le tato constitutional review, o le tato separation o le amata whanga solo, ia ngā luenga le konsale, ia o loo fai e sa ilinga, fina ngalo foi ma manatu, ia, e ta otomaisi fau tuanga tal whengai, whionga fonga talai mele, malo le fono, ia, mo se fai unga tal whengai le anga iluma le tato separation, ai le tulanga le tato constitutional review, ia, pea ono vai atu, ia ili uti o le teimi, ia o lo o tiltilo e whanga solo le anga luenga, ia, ai lo i le lumanai, lau whionga fonga talai, o mahea ia, pea o tulanga whapea, e ao ona, na o tomai whaptoa, tulanga taulo ia, i le vaenga, o malao na so tai stasi fwe paanga, al tātou Palemene, ia, mo sonu fina ngalo, ia maamatai le ngā luenga tāua, e leo tu e lalo ngā luenga tāua, al silsila le, whainga malo, whaatino nei vaenga tāua, ia, ele nei, ono sultau sanga talun tuto tasil tato malo. Ia, pe o lau te lenga lea lau whionga whonga talai, mo le toile ngang whawhtai. Lau whionga whonga talai, la manua fo le nei tu malo. Ia, wale usunga whono le nei tae au, whawhtai ta pai, si tu malo, whio la ngafa ma la nonof. Ia, a me se le tawanga se a whale alili, whawhtai fwoi. Sua whai pule o whale alili sai. Ia whale o ino mana ongo mato tu malo ato, i tono le fono. Ia, mo whale whawhtai tanga luenga, o lo mato ngā lue, ia, le ngā te lau whionga whale o tu se le fono. Ia me se fwoi a tanga luenga o so ta inga, ia me se le pulwha tonu, ia me la whionga ia tu pai, ia mo ngā luenga o le fwoi tau sang whale tupe ua tali uma. Lau whionga whonga talaia e whaungaina le neavnoa e whailoa le malol nei Palemene. Tase o tapau foi au tamari o tātou atunu, u le whionga ia a le matua ngisa fuatai pesau. O lo tau mawhai le position o le Deputy Secretary General, o le ITU. Ia, o le lalale o le UN, i le tulanga tau teknolos. Me lea o le toi whamanuianga, ia, ma le tatalo, ia, sau whangale tātou sui, ia, mo whalanga mai e le whaingofi, sa rau tosu lima tau sanga le UN, ele io as pasifika i runga le levo le. Me lea e tā ua i ne ngata mo le tātou atinae, ia, e me se vuli tātou atunu. Te mantua e alau whionga whofta laile, bisa ualu nei ai, e me se, e ar filosofia ia so i ole. Ale au koloni o fwoi e anga i mai Pacificama. E mai e divide and rule. Whenga malo al fastno, lalo te ta ingal te mai tai Palemene. Tātou te ngalu rue whaatasi. Mol manuia o se tātou tunu. Nganga lea e, ia, talo ai, e te talo, tātou Palemene, talo sier whamoe moe. O le talo foi lea i whaurulunga mtanga luenga, ia, va ai tūlanga whapea, ia, wal manuia o se tātou tunu. Whaftai lau whionga le, whaftalai,
Nā taile, o te tai o le tua ngai mal, sui fai pule, ia me se foi le fionga sui Palemene, tā siele, fio mai o le fionga Palemene, stai mi leva yasu, malu kabineta, sui usfono manuel ne yasu. Malo, whaftai. Ia, malo sa noa. Dau fionga le. Min sta so te inga, ia me se foi le motofono. Ia, malo a whaftai mo le to whawhalia. Ia, me se foi ia o le manino tele me sa langai. Sui mamalo le mota, ia, leo manino me uma, le whawhunganga. Le ngato sui mamalo. Ia, whape foi le mota, ma le whawhunganga me le tunu. Ia, malo anga lue. Whaftai foi le tōmtanga luenga lo tōnga lue whatasi. Ia, walawa le tautuina ma le manuia au irumo si o tātua tunu. Me lea, ia, malo ngā lue. Whaftai foi mo le launga. Ia, ua tātou. Ia, nei aso te umwhenga o tātou tala tupe. Me lea, malo whaftai. Ia, ua mati whasalonga e lau whionga le minstawa onga. Ia, tūlei mai, lau whionga le minstawa onga. Lawa fionga fonga fon. O te pitia le tu lau sola sa fai ai oe mo stau lango ne mota. E wharuaina le anganga o le whaftai le atua. E whatau e lo sui le whawai o le tatou malo. Le atua le tamā. Le atua le alo. Ma le atua le anganga pa ia. O le atua o Upper Amo, le atua o Isaako, le atua o Iakopo. On tutu lima mai lea o ana fionga pa ia ele au profeta. Se o lava na fio mai lea nganga pa ia ma mai lea u apostolo. O mai le fe au ile au fai missionary. O mai ia i tātou. O fai ei Samoa, malona nu. Ai whaile atua, ma nu o Samoa. Laua whionga whonga whetalai. O te ilo o toi o nina i aso o na whamaea leo le tala o tupe lua olua tasi. Lua olua lua. O te manatu. O le matanga luenga wa o ngā tālonga ngā nuu. O le tato universitea o Samoa. O le matanga luenga o whailonga tau aloa. E leila i titi i lea matanga luenga. O le matanga luenga e au fia i uma Samoa. O le mea lea. A ele i whaia se tala il tala o tupe lua lua, lua tolu. O te fia mo moli lea nganga whaftai. O te whaftai i le matanga luenga wa onga ta alonga manganu. I le suo pulisili langolango, a meisio sui pulisili, ma ave ese o matanga luenga i loutou fitai tunga, i le whātauna uina o tātou tiute mo tātou whaiva. Sunga ia se sia onga, a meisio pule a onga, ma whai a onga, whaftai, ma loronga lue. O te whaftai fōi i matanga luenga umana ma lo, a wai eilo tatununga, e le i misi sautou sao, ma tongi sautou maa, i le nei matanga luenga, i so se awala. E le ngalo ia te au le au ave fua si o tātou atunu. I tā longa, mai le lakapi, o le soka, neti polo, so se tā longa, o a ai le matanga luenga o tā longa manganu, whaftai, ma lo whai o le whaiva, o le ole lea. Mātua, e le ma whai fōi o na tau nuu le miti an matanga luenga, pe ana le eilau tau lango mai. Mo moli ta maiti le a onga, ta pena lava lava o whanau, whawhanga, se ia o lava ina whātaunu ina o loutou whaamoemoe, whaftai lava. E le ngalo foi le fia whaftai le ainga sa le vi,
I la utou foi pitola au mo loutou ngā lue puno wai. E ta talo mo whanau. Ia sefe whanau I lungo a wala. Whaasau ina lo latou wola. A o whiwai ia o onga I lea aso ma lea aso. Whaaftai whai te talo. Whaamanuia lea tua. O te whia whaaftai foi company SS. Oe o lo whaia le tiute. O le lauina mai o loa e whaonga ia o onga. Ta longa. E maiso il whaatino ina o nganu. Pei o le company le sep. O le pisa la. Ia ma le tele o isi company to tonu o le tātou atunu. O lo whaiso la tau sao ta ua. I le atina e ina o onga. I to tonu o le malo. Le e kalesia. A onga tu maoti. Whaaftai lava. O le tautua anai o tātou a inga mai atunu mamao. Lafo mai le tupe. Lafo mai whaamanuianga. Au mai o loa. E sosoani a onga. Ai maise o le whaatupe ina. O tiute ma whaiva. O a onga I to tono o Samoa. Malo, whaaftai tautua. Whaamanuia le atua I lau tau whaiva le filima. Lua olua lua e lua olua tolu. Whai mailo na manu lau ti. Fōlau I le whaatuatua e whaama ite ati nae mo le tamau ainga. O le upu te whia whaama whaina, whai mao matua. Whaama ite. Lau a whionga whanga whitalai. O loo tertonunga, o le upu whaama ite. O se isi ngā ioinga, po se isi whainga, I lunga atu o whainga whaawai, po o whainga ua masani ai. Whaama ite. O lewa tatia nei tala o tupe whaaftai men stau tupe malmatanga luenga. O whaatatia o mea ai e masani ai tausanga whaatupe tausanga uma. O se steimi, o ae lunga se maunga. O se steimi, ia wa pa ui lalo e fua lave me to tupu I le aso. Peitai, o le onga to tonu o le tala o le tupe, whaama ite. Whaama ite. O lona winga, o loo taatia I to tonu o le nei fuaitau, e iei nisi ngā luenga, e ono tapena iei le matanga luenga, e ono a fia ai le lei o tamau ainga. E ona tātou moli mawina nei taimi. Tele isi matanga luenga, al malo, o tawa I atu. Ia ua whama ite nisi mea fau. Taipei o le urua I se selenga. Ia taipei foi o tanga luenga o tinama tamai tae. Whama ite, iwi ia o mea ua masani ai le soifuanga. Ai ta pena nisi mea sili atu. Mo le ati nae o siu tātou atunu. E le o poi mala le afianga o le atunu I whaama. Fesuia inga o le tau. Wawa tau atunu o le lalulangi. Wa afia fo I saunoanga nisi sui. Pe whamata leo le unga leo le lalulangi wo o mai. Ia, ai whaftai. O le lava longo I tātou puia li. Ina ia tātou tā pena, ia tātou sauni, aua nei whapo ia I o whanga loutou o fia. Ia mal tātou mamalu, tātou atunu. Ina ia tātou sāwa wali, fōlau, I le whaatua tua. Sosone mai le tua I awala umma. O te fia whaaftai te le lava I le mamalu nei usunga whono. Awa o la autou whaatou whaala inga, ma whina ngalo na o pēr nei le maota, ua whai ma au, wa ua mati ai, tape nanga le ofisa o aonga. E ei whau lau tatununga, e le ma whai ona whaito o tasi, ma e le ma whai ona tele ni whi ngota e maua, e au noa, ma le tatou surtele. O le mea leo te whaamalo, ma whaaftai atu ai, iau tau pa ia mo lau tau malu. Sei whaisin tala
e nā i vaenga ia ua a fie i la unga le maota. O mta upu masani lava e masani o na tango fie na maota. O le tu tau fale a onga. I oe, sa o le lei. Mai, o te fia whaafitai ai fo i ilma malu a li ma fai puli. I nuu tai tasi mafio anga. A wao la la tau mata fai oi lea o le fauina o fale a onga. O na o sin pasene lai titi o lo ngā lulu e ilma ta ngā luenga. O le whaafai a onga ina. Ma whaa tusi a onga. A o le lautele ma le te leo o le ngā luenga. O lo o lafo ma pa ua tuai a ao. O le tātou i tū mālo nuu tai tasi. Whaafitai, wha mālo. O le tāpenpenanga o nei meo whale a onga. E mawhaina whaapoto se nuu. Tilo fia, ma lato ilo ina. O ua lava manga waa se numela. E ono whai se whale a onga fau. A whai ua au tasi, ma ta atia ilango tonu lea wha moe moe. O na ta pena lea o se talo sanga e a maile matanga luenga. Se tilo whai matanga luenga. Po o lava ni whai a onga. E ono whai a onga ina lea whale a onga fau. Ia e mise fo i o meo tusi a onga. O le nuu a la po le whio anga. O la tau e tapena ina se la tau tusi. Ma lango e matanga luenga. Ia tātou pa anga masani. Saina, Japan, Amerika. E whaatupe ina lea wha moe moe. E ein tal sangan wha pe fie whain tātou tiveti i le tua sau ma sa lenga. Mone sila fie nei maota malu. O msalo pe tolu vai aso talu ai. Sa whai e se launga tongi a onga kolisi uma, o le malo. E ka le sia ma kolisi tuma oti. O le mata upu le tau tivet online. Sa whai ai. O lono winga, o leo o whaato tonga uma kolisi teimi nei, i whai a onga. Wa o ina whaapitoa e mo moli tivet i ta meti a onga. Ia, e ia fol tanto nunga ele atoa umani i e se liu se va. A lau amata, o la ua ili por kalame le NUS ma le APTC, le au ino tama ma alo ma whanau se o tato tunu. Ina i uatu ma watu whaia onga tu kolisi. O iei se poto po seanga va. La tau te whaataunu ina il wha moe le ia onga. E le talenti veti i se o tato tunu. O sa vai ia, pena o sa lolonga, sa paitea, ia ma le e kalesia au pa i o aso ngatai. Ia, ai o le mana onga na ma le wha moe foil na e wha lau tele le mata upu. Le ua mata mea le ofiso a onga. Le ua ta pena ia whai a onga. Multivet. O te fia e whailo atu. Sa o iei le lau ngā tongi lea. E sili ia le tamai titi mai kolisia le itu a sau tusi ngā tala e se ia le tausanga sfulu lua. To e sili tusi ngā tala tausanga sfulu tol. Ai lai, o le vanga e te veti tua. Lona winga. To e pau ane me le toe. To e o le fau o se fale a onga lei. Ia ma whaatau nu lo le wha moe moe. Ai, ta tia mai lo o lua fina ngalo, ia suyus fono, o leo tilo fo i mtanga luenga. Sesi vaenga o tatou motu, sa vai pa upolu nei, e ono whaatu e si tatou tivet. E tolu ia tūlanga lua i le tūmālole o whale atatasi. Tolu. E tolu a onga tuma o tila iei. Luna wingo wa ono. Ia, Malaysia onga fo ina iei. E fitu lele iei a onga
tūlanga lua I whale atasi. E tūtelo o matanga luenga. Ua lava matotoe I a onga. Mo le tū mālo lea. O le mafu anga leina tumu a onga. O le tele o tātou ia e whainga luenga I nei le taulanga. E o mai tu wā I nuu mamau I tu a tātou. O le tele o tamaiti. E o mai uma o onga I nei. O le mea o topo ia onga tātou e tu a. Ua maua lola le mea le ta o le ono sifuru tamaiti. Fito sifuru tamaiti. E ei fo ile si a onga. Tolu sifuru ono tamaiti. O lona winga. A whaata atia I fuafuanga whaavaya na matanga luenga. I le ratio le iai e tolu sifuru tamaiti I le whaia onga e tō tasi. O te whamali e atu. O na o le toa lua ni whaia onga. E anga waa I le a onga lea. A whaia fito sifuru. Lona winga e toa lua whaia onga le ono sifuru. Ma tamai te sifuru nai to toe ai. O na watu le o ses whaia onga. To tolu ai whaia onga. O whainga whaavaina al matanga luenga. Peitai. E a o uma mata upu. E ta tau na o a uma mata upu. E valu le leiva senga. E a o ai. O le ala na o le langona o le si uleo lea. Si yoki whaia onga. Si yoki whaia onga. Si yoki whaia onga. O lo I fo I le whainga whaavaia al matanga luenga. Ia onga te tele I nei taulanga. O tau tō I lalo nu mela ua lava le fitu se lau lima sifuru. Ai toi wha fo I umata mai ki mamao le iai. E o e au onga I o lato I tūmalo. Māti na e o lato I tūmalo. O le mea vaia. E mauti noa. E malanga mai lola au whainga luenga I le taulanga mō ngā luenga o le vai aso. E o mai mai umata maiti. O onga I nei. Tumu e a onga al taulanga. O le mawhai o la iti potu a onga. O whionga tōng whakalai. Te le a tatou potu o tatou a. Sini minute a sei. Ya, ma le elo whionga min stase, to tua no le suyo. Nga o lewa, Kolasa, au no matas. tonu ale. Le whionga min stare tu langa lengo o taungai fo I lo tūmalo. Mo se me fifa sao ele lua, ele tolu ni primary school na le lua. Yo me tonu ana lengo tanu atua I le lava. Ina le lua na vai moso a primary school, ma le pea primary school, tele isi a onga o tumoti. Ale tūlanga peo na e sau noa I le tūlanga leo mai o mātoma mai tamiti. O tele o ainga e o whaatau moto arato ele malato whanua I tono le tumalo. Ele mawhaila mato e o I tuapo o sawa I le mea na lana o leo whaatau rato whanua. Leo ono nofo mau e. Wha onga era to whanau. O leanga leo, o leala leo walengo whaatupulia re whaingo mela o tamiti a onga I tono a onga I ro I tumalo. Mo te whaaloalo. Ya. Au whionga min sta. Alo whaftai. Mantuafo. Whai mai le sini au tū o tātou anawa tau o le tupe te mi nei. Whaamaite. Whaamaite. Sui sisi mea. O whainga whaavaya ia leo te tautala tuai, ma o leo te tautala whaalau I tele. Ina ia sefe ai fo isi fina ngalo. Na mana o mia fo ia la tau se whaamalmaranga me tau a onga. Ia, o nā le whaatatianga matanga luenga le iai. Ai awha pēse sila ne a e lava fo inista mai te ono whai eise si a onga tūlanga lua. Ia, la tātia tūlau o whionga le li whai pule. Whai se tau kulupu, whai se tau tusi, tusi lo ia Mr. Kesuke o Japan e wha tupe mai tau whalea onga. O le whalea onga o le pea. Ia, o le whalea onga o le pea, o laua lunga nei o lau. O le tala fo ele sa whaitaru le whalea onga o le pea, o laua tapena ia le tūmalo saina, ia la tau te whaatupea le whalea onga o le a onga i le pea. O nisi fina ngalo na mai malaita alo. Ia, e lua ia a onga leu whaamanu ina le taimi nei malaita alo. O le vaenga lea o le a onga mai whalea lili.
Ia, ma se a onga mai sa vai. Ia, o nai sene ana to toi le muli o le ola. Ia le o so soani na ia onga ia au te lua. Ia e whaalava i fo la tau ai le taiteila vai ni malai ta alo ia tupe mo ne. O le mata Lau fionga le upu Fonotaga. Dia lau fionga le minsta o Si dia kula vai le Pau la ve minsta minsta po o ia onga ia ko fa mangu inga. Wa lu ka ko lo le siongo. Ya. Lau fionga le minsta. ia whawhtai e o atuar whaso. Ele mai whai aso le li. E tatou te tala noa e mele i teimin nei. E whawhtai lava mo le whamanatu mai. A e mana o ai, whai le tusi talo sanga. O moli ngau tai le ofisa. Ia whasoa soa mai le ofisa po ia pito i lunga. Ia oi foi whapito i lalo. O le whaftai te le lava i le finangalo na whailo mai ia le vasenga le oase se aonga. O te maitawina o le whaalua lea na momoli mai le sui lea le tāua tele fo i o lea fo i to finga. E mamau le nofo atu an matanga luenga i nei, e tai o nai tamali i nei, ia o whaimaa ao an matanga luenga. La tau te tilo fia ngā luenga whai a onga i tū malo tai tasi. Peitai, o le atu ngā lunga, e tō la iti lātou, ai te le i tū malo. O le mea lea, ia, ua iai le manatu na matanga luenga, e tō lima nisia sia onga fōu. Ia o le ua tā pena nei mō le ngā luenga lea. O tu ina tu fo i iai lātou e pū lea, to tongi o tangata whai ngā luenga. Ia, se tilo ane i le vaenga lea pe le ono si tia se pasene o to tongi o nai asia onga. O le mata upu le to tong, whaftai foi, whaftai te le lava mo le finangalo whailoa. I le a onga tuma oti ma onga e ka le sia. I lalo le OTT, o le ua watu iai le onos full pasene, e ta pena e soani te tongi o whai a onga leia. Ai whaatia le fast full pasene o lātou tupe e tuina atu. E whaangai o iei ia o onga lātou. E tai o le mālo ia, o lea lava i lalo le whainga whaavai ale mālo, mai ta atia foi. Ia, se talano ina foi le komiti o te tongi, o tangata whainga luenga al mālo. Ia na tilo fia foi leo le tū lea. O tatu universite o Samoa. Sala ngai se sui le finangalo le o le online mai o tatu registration ia sa a matela matanga o tausanga. Ia o te iloe le po se lilo le nei maota malu le amatanga o tausanga e whea ngai tātou ma whaatau mua wātu i whaamai. Ia ma uawhai nai le whenga soloa i ma tapenanga o lea enga wa onga. Na whaafosei le mele na tupu peitai. Ia o na amatalole o na whaile online registration ale universite. Ia sa o leil fina ngalo e le i longa na ato o tole le i peitai. Ua ngā ioi e sili atu i lo le ai o se me whaia. O na o taimina lockdown na i tātou atu nuu. Ia o le lava uto e whata atia i on tūlanga le ma ua o ngā fōi le mele na tupu mua. E ta pena i le universite a to e tupu mai se isi mea, ia ua lava sauni la tau ia wha mui monga uma. Sa o leil sau noanga i le registration fee le ma sign-in fai. E wha aluanga le stala semester mua, tolu se lau lua sfulu lua, semester lona lua se lau, ua pa u. Ona e mafua mai, o le semester mua, o ina whatoa le stala i le tele o tamaiti mo le aonga. E iei le package ngā e whaatatau tōnua i tamaiti e te alu ma awe lau package ngā tasi whoila na vaenga. E iei whoila vaenga o mea tau o fee o latou organisation a tamaiti a onga. Ia le whoila i to tōnua al vaenga lea. Ia e maisea o le whaatupenga,
ia ma le tapenaina o mea mo le lesitalaina ina ia aoga ma tāua mo latou o se tusi lea sa faailoa mai e faisi laʻitiiti tele e taʻi i totonu a le universite ia o se tusi sili lea na tāua auā o le tusi lea o le kalena lea faaiuniversite e iai uma i totonu ana polokalame ma fuafuaga mo le tausaga atoa o lona uiga e tāua tele atonu foʻi o le laʻitiiti le tusi ona e taumafai ia laʻitiiti e faigofia na feʻaveaʻi ae o information lai totonu ona information tāua e tatauna keep lelei le tamaitiiti e tatauna teu lelei ia ma e lē tatau ona afāina nofia le tau o le ala lea e fai ai se taugatā ia ae o lea lava ua lagona mai foʻi le universite ia fuafuaga ia e taʻatia atu sa latou fuafuaga ia mo ia faamoemoega lelei peia foʻi ona o fai atu taimi usola o le lima i leo tausaga e leʻi toe tapenaina se Malia lo fionga le mista se e totu la no ele. Sui malu mai sa fata mo be sa ta o lau. Faafetaitele e o le sa taʻu ai lau launga. Faafetaitele ai lau fionga le minista. Faafetai le malamalama ma manino o le forsaga lau fionga e le huisiagaga e tau faalavelave i lau forsaga lau fionga. E o le mele ua e o le mele o le kalena le sa au taʻua. Pe ono fai atu o kalena le e sa o lea lau fionga e. Toi dite mo tau se lau mon tupu o i tūlau. U fai tau ai. Pena se tau sifuru i tūlau e. O le kalena le e uma tūla fono ma. Pena se tau a sifuru i tūlau e. E mana o mea le tama aonga por teine aonga. O lo i tūla fono. O lo i mat por kalame e fia malama i por kalame o lo fia aonga ai. O pe o te roe se lau mon tupu tau ar kalena le. Ia, pe o se nganga hoi le wha mama venga i nei o tātou a inga. I le tongi inga o le stala lea. E ona o le kalena lea. Malangang wha alor. No, baftai, ia. Ia mo fa sawino. Au fionga ronga Taimi lo fionga mistasi tu lai mai lo fionga. Salanga no mo. No, ia, ile fia fala la veina foi le. Sa no nga matango fia le fionga le minsta. Tau foi mal tuto al mal malama. Ia o lana saunoaga mai ai le amataga ia ae o auna faapena foi ona talanoa nisi foi o fuafuaga tusai ma totogi e ma se lea o le tivete pe ona faamanino mai faafetai alo fioga mai tau atu o loo mulumutaia lava le matagaluega foi faiga faavae lenā foi faiga malo ia o atu ona i atu i tulaga ia ina ia leaga o lae iai foi ia le talasalatua ma pe o fōringa mai e le o fifia i a mise ai a o ngai kalesia. Niso e kalesia, leo kalesia o. Ile tūlanga leo tivet. Ia. A lea lau whamanino mai le whionga minsta. Ia le tāua. Ma la fwoi mulmulta i ai. Ta yala. Ia e pe fwoi o tongi e pe ono tala noa tai fwoi temina o launga. Ona o le aong whataitai. Whatau sanga. O leo a whatu lafu noina. Lau whionga le. Ele minsta e te tau ona iai le whātausanga i tutonu o aonga teimi nei ma o oman whātulafu no ina a alfisili la pe whawhetongi o whai aonga e a oina i along whanau ia le fwoi e mau atu le o titi e pe ona iai al fsosani o tato malo i le ono sfulpasene ia ai ele a wau lau whionga i lau le mai tau ai ona ina le utai lau whionga ma le pai an tanga luenga ina ia manino ma whapena ona mawhai ona o tauina alum whanau whatausanga. Ona ua mai on whatulafu no ina i lalo tātou. Tangaluna malengang whalua. No, paftai. Ia, whaomatau longa lau whionga minsta. Ia, whaftai lau whionga le whonga le whono mo le avanoa. Whaftai fo i le suius whono me sa whata mo le whamalmalama ino i tu. Ia sa o le lava. O le anganga lava na a whapeu o fiasful nei tau sanga o tātou universite, o tātou tilo ai lea, tusi mafiafia. O le wha maite, a whapea o lai tilo tu tonu ele ini mea o ngā tele o iai. Ma nei al fina ngalu, o tauna tipi wha lai titi lau. Ia whaftai fo i le sosana mai a le fionga ia honlo au. E le fo i lau fionga le mta upun nei loa levana e sao wha iai, ai whaftai tele lava i lau sosana mai. O te manatu la whaid mea le te fina ngalu ai.
o mea uma o tātou uma lava, o a langona, o a tiu te o tātou whaiva lea, tātou te la fo aso fo atasi, a wale le leo se o tātou o tanu whaaftai. Ona o mai lea le pili a onga le universite. Ia, o te nofo i lalo, o tau whai atu sina wholesanga, o lima nei tau sanga talu le to se ia le pili a onga. Ai, o le semester lua, il tau sanga tēnei, na amataina whapau i lalo 5% o le pili. O iei nei vaenga o lo soani mo mātua. Mantua fo, i umalo le stala. Ke lua masina e tu mai ele avanoa e le pūlenga le universite. E to tongi umai le pili o tamaititi a onga. Ai, o le fuafuanga le ufata te le universite taimi nei, ua tatala le avanoa e whaate le eise piliota e tongi atu wai ia le pili le taimi ma le taimi. E whaangata tonu a le vai aso, ai su enga loa o le semester, le si vai aso. Lono winga, ua umi ia le avanoa. Peitai, e tatauna o atu mātu e whaisela tau whelo inga ma le administration. Ia mawhetu unai pe fia se anga se ono tupe e ngawhatia e mātu e lea taimi. E tongi e le pili. Tasil nā whamama avenga a le tatou universite. Ia mantua fo i lau tau a fionga. That's university level. Mo ia tatou te manatu il taungata o le soifuanga ma tatou wawa iai. Ia o le ausianga na o mea tau universite. Ina ia iu mai fo i tamaiti o loo o ina. E a noa ma anga waa i tomai e tatau. E pei o na taungata le totongi ina ma lato wa onga lo fai. O te lo fo. O seisi fo i lea lui tau i tamaiti a onga. Aua e alu tamaiti a onga, e a onga le universite ma lona mafau. Talo fai i le lava ma le uti o le whaasoa na iau mātua. Te vai tai telefoni aso uma, su e se tupe fai ele pili. O le avanoa lea e nofo i lalo ma tilo. Fai fale lei mea onga. E le tauna toi ta whao vale, ma toi tiai lea onga. Ai, o le mea ele tauna fai. O te whamaruru atu i leo whionga le minsta. Ia talwai o leo tātou taunu mai le teime marolo o tātou ngā ruenga nea uri. E tusa foi o le lafo whamaunia. O le a whaawau lau sau noanga. Pe a tātou tariu mai le fia nā nei. Ua tā pena tātou tau mawhitanga o le uri. Tātou sa i malosia i mul whauina o tātou ngā ruenga nā nei. O te whasisi lātu ua whatati ese nei tau manga al fono au whai tula fono. Se iauria le tula e ono i le fia nā nei.